Ko te moana he hatsua, he tipua, he pau o tō tātou nei ao Māori. He whakapapa tāna ki a tātou ngā uri whakaheke, pērā ki e rā atu o ngā atua Māori o te paiao o te ao Mārama, mena kaore rātou, kaore tātou. He taonga tuku iho mai o mātou mātua tīpuna. Anō nei kei a mātou te takohanga ki te manaaki, ki te tiaki i te moana, i te taiao me ki mō ngā uri whakaheke. E kai o mata ki Hikurangi Maunga ki te awarere o Waiapu, hoki he huanga no Poraurangi o tira no te iwi o ngā tiparau, ko te amahia huri whenua toku ingoa. I tipu ake au i roto i te rohe o te toka paiau, no reira ki Turanga Nui Ākiwa. Mena e tai atu koe ki te rohe o te tai rāwhiti, mōhio tonu ana koe he tangata takutai tātou, he tangata moana tātou. No reira ai, i ahu tōku aroha mo te moana mai i tōku whakapapa. Ka haere au ki te taho o ku whanaunga ki te kohi kaimoana, te takutai mō ngā hākari. Ka tahi i kite au i ngā huanga o te moana, e tino hiahia ana ki te ako ki te rangahau hoki i ngā ngai tipu i ngā ngai kerehe o te moana. He taipari ahau ki te ohu kaimoana, arā ko te nuinga o ku mahi kia tātaritia ngā kaupapa here e hāngai ana ki te moana, kia kaua e whakaaweawetia ngā mōtika hi ika o ngai Māori. E atau, ka whakahaere i tēnei whakawhiwhinga tūranga e ki ana ko te UNESCO Grow Fisheries Training Program. E ono marama te roanga a ko te aro kia whakapakari ngā pūkinga o ngā tauira whakawhiwhi e mahi ana i roto i te ao hi ika. Kia pai ake o rātou mahi, anō hoki kia mōhio ai me pēhea ki te whakawhanake i ngā kaupapa hi ika i roto i o rātou ake whenua. And here is the test run or trial of the program to see whether it's fit for purpose for our people. Ko ngā whiako whakahirahira e hiahia ana hau ki te ako e pāna ki te pūnaha i ika o te motu nei o Tiorangi o Iceland, nā te oritetanga ki Aotearoa. I nā kua e whaipanga ana a hau i ngā hua me ngā raru o ia pūnaha, me ngā ara kia whakatau ai. He whainga hoki tāku kia tuari, ngā akonga mai Aotearoa me te whakamōhiotia tēnei taha o te ao, he aha te iwi taketake, mā te mea kāre rātou ka tino mōhio ki tēnei whenua. Ko wai te iwi Māori, te ao Māori, me etahi o mātou tikanga o mātou mātauranga, e hāngai ana ki te hiika me te moana. Kia nei, me ata titiro tātou ki o tātou nei tikanga, ki o tātou nei mātauranga, kia whakatika i ngā raru, a taiao, a moana o i nei wā, pērā i te whakaparuparu o te moana, me te hao i ngā kaimoana kia pau katoa i tēnei rā nake mo te pūtea. So ko te nuinga o ngā kaupapa here me te pina rawa, he hāngai ana ki te wai Māori, ki te moana hoki, ka aukati hia te rangatiratanga o ngā iwi. No reira, ko te mea tuatahi kia kōkiritia ngā kaupapa here me ngā pina rawa, kia whakamana hia te tino rangatiratanga o tātou nei iwi hapu whānau. Nā konei ka taia ngā hua o te ao Māori me ona tikanga ki te whakapua wai kia tiaki, kia whanga i a tātou moake tonu atu. No reira, he tino whainga tērā i roto i tōku mahi, kia whai wāhi mo te tino rangatiratanga o tātou nei iwi, kia pai ake o tātou nei hua o Tangaroa, te mauri o Tangaroa.